UNICEF je predstavio studiju o preprekama u obrazovanju u Crnoj Gori, romska i egipćanska djeca. Studija ima za cilj da pomogne u razvijenju dugoročnih politika i strategija za ranjive grupe, prvenstveno za romsku i egipćansku djecu. Dokument ukazuje da niska obrazovna postignuća djece tih etničkih grupa predstavljaju jedan od glavnih izazova za njihovo puno uključivanje u crnogorsko društvo. Samo polovina Roma i Egipćana pohađa osnovnu školu, od toga je trećina završi, a samo 7% dođe do kraja srednje škole. Across the whole of Southeast Europe, not just Montenegro, Roma children from the day they're born throughout the whole cycle of childhood have much worse social, education and health outcomes than the rest of the child population, and they tend to be excluded from school and with very low primary school completion rates. What we wanted to do with this study was to look at all of the determinants and causal factors that contribute to this inequity, to have better informed policy dialogue about how we can work towards improving the situation of Roma children in all areas of their lives. Almir Tahiri, jedan od 9 Roma koji studiraju na univerzitetu, govorio je o brojnim preprekama sa kojima se Romi i Egipćani suočavaju na svom obrazovnom putu. Često se dešava da iz loših životnih uslova oni ne mogu da zadovolje osnovne higijenske potrebe, nemaju adekvatnu odjeću i obuću i zbog toga nailaze na omalovažavanje druge djece. To kod mnogih izazova otpor prema školi i često napuštaju školu da bi izbjegli takav tretman. Studija pokazuje da stopa napuštanja škole romske i egipćanske djece raste nakon 11. godine života, naročito među ženskom djecom koje su često žrtve prinudnih i ugovorenih brakova. Fatima Naza iz Centra za romske inicijative prenijela je izvode iz svjedočenja 7-godišnje Romkinje po imenu Merima. Kad sam bila u školi, rekla sam učiteljici da me mama i tata ne puštu u školi jer hoće da me udaju, a učiteljica mi je rekla: pa Merima, to su vaši običaji i onako tebi ne ide škola, još ne znaš da čitaš i piše, bolje ti je da tvoji imaju koristi od tebe. Bez međusektorskog pristupa nije moguć progres u suzbijanju pojave napuštanja škole, jača međusobna koordinacija i razmjena informacija kao i preduzimanje zakonom propisanih mjera u mnogome bi pomoglo otklanjanju problema u oblasti obrazovanja. Rad na integraciji Roma i Egipćana u društvo intenziviran je u posljednjim godinama. Crna Gora je nedavno preuzela predsjedavanje regionalnom inicijativom dekade uključenja Roma za period od 2005. do 2015. godine. Za sada broj romskih i egipćanskih učenika je u porastu, ipak situacija je daleko od zadovoljavajuće. Obrazovanje je svakako jedan od ključnih faktora integracije osjetljivih grupa stanovništva u društvo i stoga mi kao država treba da intenzivnije radimo na uklanjanju prepreka u pristupu obrazovanja kako bi sva romska i egipćanska djeca bila obuhvaćena obrazovnim sistemom u Crnoj Gori. Stoga vjerujem da će i nalazi ove studije poslužiti kao dobar osnov za dalje kreiranje politika u oblasti pune integracije romske i egipćanske populacije u crnogorsko društvo. Kao zemlja kandidat za članstvo u Europskoj uniji, Crna Gora treba da teži eliminisanju prepreka za manjine, a obavezala se i da će poštovati milenijumske razvojne ciljeve, koji predviđaju da će 100% djece biti upisano u osnovne škole do 2015. godine, dok će se posebna pažnja posvetiti inkluziji djece iz marginalizovanih grupa i prevenciji ranog napuštanja škole.